Marusema manganaw sa bawat kagandaga, marua senaung na sombang kapia, sumunara tatabunan din naung, sukanal untuk yekabe berang sanina. Kalimonang membasa hegitang mau suara ini, mahi kita mendorong rumah roh suci kita berdoa. Omahu ruaka iyamang makendaga susorga. Terima kasih isa sumabi kami sarang temono masusi. Batu kakendaku ina pendangin nasuku suku bagian kami. Kami kata mapapaduli membebia sutemono mamu. Suara ini kami menadia batangin ore dalam naun kami. Bau membasa ore lain memalingina katengah dengan pengetang. Alamate kami lebih supedagarini kami. Kakadeake pengetang susini mamen kanangi kami. Makoak bau supebabia kami melo-melo. Suramu mareng mau kami Yesus Kristus kami mengkalimani. Amin. Diagate karabubekam pebabia ke Maroko. Nirasaga mau buka Timotius kumotong pasal kapae ayat kanunge sarang makurenung. Tumangunase Timotius kumotong pasal kapae ayat kawarune bawarone kerini. Waktu pemamiasan badangnya apawe kadidi gunane. Arawe pemamiasan Maroko utekawe mamen mebaraguna sukebiharo. Batu kai karaunide pekaka kedong pebabiamu ora seini ringangu tempo mani sama. Mengano sembau ika kendaga. Suapang bingkai soldado sukebi negara. Mananguan sasadia laha bau pebabia Maroko. Manimbe asaku monarang soldado tutele dingamu angin gagawean bau togasu wadang. Kaiso tata pia pinuno tinena utau matae kai riadigang ni unduga makia supebabia tubuh badang dingamu Maroko. Kebie madariaga ubekang badang dia Maroko badang pihak togase karaotele kumbahang maka kumbang bagi gae ku samurine maka silaka aroma kuatune supatiku ulugu monara. Mangano sembau ika kendaga su Efesus nakeke panene beken mahan buata ku ipe sesasalili su agama. Ene kalau gesing tinena supe babia Maroko. Kaita apa buarine mafia subudu bupe babia oleh lain pe takubiaeno anahu kawanua. Pegawai kau bunduku tinena ini nanunggai jamaahku Efesus bawailang pemamonarangi Timotius. Wali-wali Timotius dorongan sengapang bapaknya mengikila mendasabu kata Noah maka retong karang mereka supebabia Maroko utau matang sahani ringangu supe sasamara tuntune parinebe hubegan badang tapangungan kaiso kamaginu karang mereka supebabia Maroko marusema
Utentola se pebawiah tuhu badan, makoa dari teo pelahe kamu pekaka kendaga, kai barine be ipasiala megausu ia danalo. Mangano sembau ke kendaga. Toga subadangnya sarung mampawe ku mengkarome masih ketahe pesengkatempo arawe gesi kinena kara hotel medisi toga sesupe pabiang maroke tatape matana maremu manimbe badangi kita melome masepia tempone masasara toga se maparoke kai kapa pele esa supangangimang matana tatape makoa toga se manang tengade pelahara kita. Warimene kumbahang ben mimure ku menentangu letau liarang sagede sen koa ikite ipepaduri karamudeka pebawiah maroko. Amin. Mari kita mengkaryomane. Omamu wata yamang. Terima kasih bau katengan wengi tanggu seni pedarumating si kami kebi. Di lupa boy kami kebi mang tatape sentinia mepaduri pebawian Maroko. Kakadeakenu supaya kami tumatengo hatiku hari ini sasaruka mengai lempang pebawian kami tatape matogasa batu kawasan roko susi sentinia matumana sikami kami. Amin. Sarang ini tentiro mengetang susah lo ini pakatahan nunggue dingangu abe kimurei matalia lain memarabu ke susendinganin batu dinganguene manganang sembau sing nengara bahagia suraru matang yang pelahabar Injil dingangu ye cabe. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.